Bakunzi ba Jo Satire TV turabasuhuje, twizere ko igicamunsi cyanyu kiri kugenda kimera neza cyane. Wowe ukunda gukurikira ibiganiro byacu turagusuhuje cyane kandi twizere ko umeze neza cyane. Nawe rero udukurikiye ubu aka kanya twizere ko nawe umeze neza cyane kandi ko nawe ugiye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Nta wundi rero muri kumwe mugiye kubana muri iki kiganiro ni Mr Jo. Tugiye kuganira ku ngingo itari nini cyane, ni ingingo mu by'ukuri igiye kwibanda ku nama izaba ku munsi w'ejo, inama izahuza EAC ndetse na SADC mu gihugu cya Tanzania i Dar es Salaam. Hano tukaba tugiye gutangira twibaza kino kibazo. Ni inkuru turaza kugenda dusa nkaho tugenda tuvugaho cyangwa se tugenda tugaragaza. Ni inkuru iri kuri BBC News, aho ifite kugira uti intambara muri DRC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma bakavuga ngo ni iki twakitega ko kizava mu nama ya East African Community ndetse na SADC i Dar es Salaam. Hano bakomeza bavuga ngo mu gihe amahanga akomeje gusaba ko intambara ihagarara, inkuru nyamukuru izaba itegerejwe kuwa gatandatu, ubwo ni kuvuga ku munsi w'ejo nimugoroba, nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC hamwe n'ibigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, aho Cyril Ramaphosa perezida wa Afurika y'Epfo ari mu bemeje kuzitabira nk'uko perezida wa Kenya aherutse kubitangaza. Bakomeza bagira ati niba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye i Dar es Salaam mu biganiro, bizaba ari intambwe kuko mu buryo buzwi baheruka guhurira imbonankubone mu nama kuri iki kibazo 2022. Ni ukuvuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo bazahurira Dar es Salaam ku munsi w'ejo mu biganiro, kuko igihe baherukaga guhura imbonankubone hari mu mwaka w'ibihumbi 2022. Hano inkuru ikomeza ivuga ko Tina Salama, umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi, yatangarije ikinyamakuru Top Congo FM ko Tshisekedi azitabiriye inama, gusa ntiyemeje niba azitabira aho yabereye cyangwa azakoresha ikoranabuhanga. Tina Salama, umuvugizi mu by'ukuri wa Perezida wa Kongo, yavuze ko uruhande rwa Kongo ruzajya muri iyo nama gusaba ibihano bikomeye ku Rwanda. Ikindi cya kabiri nuko yavuze ko bazasaba gukura ku butaka bwabo ingabo zose z'ibindi bihugu zitatumiwe no kumvikana ku gahenge. Ku rundi ruhande, umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba wo ubwo uheruka guterana nawo mu cyumweru gishize nyuma y'ifatwa rya Goma, ntabwo washinje u Rwanda kandi wasabye Kinshasa kuganira bitaziguye n'abarebwa n'ikibazo bose, harimo na M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ku byo yinubira. Hanyuma rero mu nama y'i Dar es Salaam, hano inkuru ikomeza igira ati mu nama y'i Dar es Salaam itaratumiyemo M23, ipfundo ry'ibiganiro rishobora kuba rishingira kuri iyo ngingo. Inkuru ikomeza ivuga ngo kuba East African Community isaba Tshisekedi kuganira na M23 no kuba SADC isa nk'ishyigikiye Tshisekedi uhagaze ku kuba atazaganira na M23 no kuba SADC ishinja u Rwanda gufasha M23, ni inzira zisa n'izinyuranye kandi zigamije kugera ku ntego imwe: ihagarikwa ry'intambara n'amahoro arambye muri Kongo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Igisubizo kizaboneka kuri iyi ngingo itumvikanwaho n'iyi miryango yombi y'ibihugu nicyo gishobora guha icyerekezo gishya iyi ntambara. Onesphore Sematumba, umusesenguzi wo mu kigo International Crisis Group, avuga ku biganiro byakomeje kuganirwa gutanga umusaruro. Mu mpera z'umwaka ushize yabwiye BBC ati aho bipfira ni henshi. Ubwa mbere ni ukubona abaganira, abajya mu biganiro batemera ko bo bari mu ntambara. Nta kuntu rero wazana agahenge mu ntambara utarwana. U Rwanda kugeza ubu ntabwo bigeze bemera ko bafite abasirikari cyangwa ko bafite n'uruhare mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Hano inkuru ikomeza igira ati mu bigaragara
mu bigaragara ni uko impande zombi zitumvikanaho kandi zakabaye zumvikana kugira ngo zifate igisubizo kuri ibi bibazo. Hanyuma mu bigaragara ntibyumvikana ku mwanya w'u Rwanda mu makimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nayo ni ingingo ishobora kuganirwaho mu nama y'i Dar es Salaam izaba ku munsi w'ejo, nubwo bigoye kwitega ko tuza kubona umwanzuro kuri yo. U Rwanda ruhakana ko rufite abasirikari muri Kongo ariko ko rwafashe ingamba zo kwirinda ku mipaka yarwo ngo intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itambuka ikagera ku butaka bwarwo. Perezida Kagame asubiramo kenshi ko muri Kongo hariyo ikibazo cy'u Rwanda, umutwe wa FDLR ushinjwa gukorana na leta ya Kongo. Hanyuma ingingo zikomeye twakitega ko zizaganirwaho muri uyu nama izaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Reka turebe zimwe mu ngingo zitandukanye iki kinyamakuru BBC Gahuza cyakomojeho, hanyuma natwe tuzikubwire. Hanyuma hari amahirwe menshi ko abategetsi bari buhurire muri Dar es Salaam bashobora kugera ku masezerano yo kuba imirwano ihagaze, ariko guhagarika imirwano mu buryo burambye bizava ku ngingo zitandukanye zizafatwa no kubahirizwa kwazo bya nyabyo kw'impande bireba. Ingingo ya mbere hano abasesenguzi bagaragaje ni uko bavuze ko ni ukwemera guhagarika imirwano. Iyi ngingo yo guhagarika imirwano ishobora koroha kumvikanwaho, ariko inshuro nyinshi byemeranyijwe mbere, ariko inshuro nyinshi byagiye byemeranywaho ariko impande zirwana zikabirengaho. Nta gihamya ko niba Dar es Salaam byumvikanyweho bizakurikizwa ku rubuga rw'imirwano. Ingingo ya kabiri abasesenguzi bagaragaje ni uko bavuze ko ibiganiro hashobora kuboneka ibiganiro by'amahoro. Umuti wa East African Community wo gusaba Kinshasa kuganira na M23 n'indi mitwe ushobora guhindura ibintu. Ibiganiro na leta hari hano inkuru ivuga ngo umuti wa East African Community wo gusaba Kinshasa kuganira na M23 n'indi mitwe ushobora guhindura ibintu. Hasigaye kumenya niba East Africa izabihurizaho na SADC. Kugeza ubu isa n'iri ku ruhande rwa leta ya Kongo, nubwo iyo miryango yabyumvikanaho. Hazaba hasigaye kumenya niba izabasha kumvisha Perezida Tshisekedi gutambuka umurongo utukura nk'uko yabyivugiye ubwe, avuga ko kuganira na M23 ari ukurenga umurongo utukura kandi katazigera urenga. Ikirangirire ibyo Tshisekedi yabivuzeho. Reka tukomeze ku ngingo iri ku iki gitangazamakuru ivuga ngo igitutu cy'amahanga na Amerika ihuse. Bakomeza bavuga ngo nta gushidikanya ko muri iki gihe ubutegetsi bushya bwa Perezida Donald Trump muri Amerika mu buryo bugaragara bwitaye cyane ku bibazo bya Amerika kurusha ibiri ahandi ku isi. Uko ibintu byifashe muri iki gihe hari itandukaniro n'uko byari byifashe muri 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ikawuvamo nyuma y'iminsi 10. Icyo gihe igitutu cy'amahanga by'umwihariko cy'ubutegetsi bwa Barack Obama ku butegetsi bw'u Rwanda na M23 byagize uruhare. Icyo gihe igitutu cy'amahanga byagize uruhare rutaziguye mu gutuma M23 iva igoma, biha n'intambara, biha n'imbaraga ingabo za MONUSCO na SADC kuyikurikirana no kuyinesha igahunga mu Rwanda no muri Uganda. Inkuru ikomeza ivuga ngo abategetsi ba Kongo muri iyi minsi bashishikajwe no gusabira u Rwanda ibihano mpuzamahanga. Ibi biramutse bibayeho nta kabuza byashyira igitutu gikomeye ku Rwanda rwakira nibura 1/3 cy'inkunga ku ngengo y'imari yarwo. Inkuru ikomeza ivuga ngo gusa icyemeranywaho muri rusange nubwo kitaragerwaho nuko umuti w'ikibazo cya Kongo wabonekera mu bushake bwa politike bwa nyabwo bw'abategetsi bo mu karere n'aba Kongo by'umwihariko biciye mu nzira z'ibiganiro by'amahoro nk'uko biheruka kuvugwa na Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya usanzwe nawe ari umuhuza muri iki kibazo.
Bakunzi rero ba Joe Sataya TV, twari turi kugerageza kugenda tubabwira ku byitezwe ku nama izaba ku munsi w'ejo ku wa gatandatu, inama izahuza East African Community ndetse na SADC. Inama yitezweho ko izagira ibisubizo bimwe na bimwe itanga ku mutekano mukeya uri kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse na Kongo muri rusange. Wakoze cyane rero wowe wadukurikiye muri iki kiganiro, reka twizere ko tuza gukomeza gusubira mu biganiro byacu bitaha. Wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugereraho ku gihe.